USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Dito'y Lagip Tinapalabas. Naliday manen kan nagpo-problema manin dati sweetheart ko kalpasan nga napan nagbakasyon di lugar da ket nagsubli dito yato Gagaraw City para di pa nang ituloy may di pa nagbasa mi. Anya man ti mapaspasamak ken ka Raymond. Kas iti dati Layla. Kas iti dati kanya. Tunggal nagbakasyon na. Problema lata. Kimaro Gabay ti kapsat mo? Wan, ti kapsat ko nga ni Manong Edwin. Nga manipod di diubing kami. Kahit kaslasan nakakapsat. No namin anunak iti kinabkabil iti basit lang ang bindot. No namin anunak nga. Babaam lang ti kapsat mo. Saan ba't kurkurang ni nanang mo nga magbaga keng kuwana saan ka di? Ken nimat lang nanang mo tinagkuna ako nam. Nga italek yun kani Apo Diyos ti problema yo iti kapsat mo. Ti agkapsat ka trumping at pinateg. Agsinakit. Ngam sabali ni Manong Edwin Saan nga si kadagbasbaso len, sweetheart? Isunan. Nagharo. Tapos na dududwa kamlaeng. Nga putot de di tatang. No kaya't na kumamat tinagbasa. Naggraduar ko mga nabay kita. Ada ko mapagit asawanan. Ngayon, nubya, awampay. Kabukang rutikas di nga aramid na. Mabaybayaan nan, tibangkag na. Dagititarakan na. Kapag ti pa nagbarbartek na. Iti rason nga, saan ka nung paborito ni nanang isuna? Saan na ka nung ibilang nga anak? Siya ka nulayang ti paborito ni nanang. Diyak mawatan ti pa nagpampanunot na. Kinid daw na pa yun nga may panaganan di bangkag nga sa sikasuan na, may panagan keng kuhanan. Awantian na aramida ni nanang. Nagsipod ta, agulong at saan nga matungpal. Kinapintas kumaan nung pagbingayan nyo nga equal. Di matawid yun. Ngam saan? Nalawan di bukod na. Tinabati nga nainagan kininanang kadyay nagdisuan ti balay ken basit lahi nga paset ti bangkag. Nadedito na ti kukwa. Agraman di family house. Sweetheart, laglagipem ti tulag ta ha. Into no makapaggraduar ta, kaya adan trabaho ta, dito iti ang tutugay garaw nga mga parakder ti bukod ta nga balay. Kasano nga rutin ni nanang ko? Di, ayabam to. Una saan, intag bakasyon. Tapno, makaduwatan ni nanang mo. Alala, ihasamon nga pampanunutin pa di kapsat mo. Tinasken kada graduartan. Graduartan, sweetheart. Ingkay nangigan papagayam ket may salay nga paset detoy ababa nga nobela, ababa lagip ti napalabas ni pagayam tayo nga Raymond iti probinsya ti Cagayan nga detoy iti tingkay kompleto nga mangigan into 12:30 no aldaw iti DCJC Action Radio iti programa tayo nga lagip ti napalabas iti agtultuloy nga Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan kini Reynaldo Rey Fiesta. Dito ti umunang entry papagayam. Umunang pakasalitaan ng pagpilian para ti panakapili ti best letter of the first week idi bulan na January. Kada ito'y may kaupatan nga taon. Iti Hawaii USA International Reynaldo Rey Fiesta Sentenciador Award Search for a $1 Million Amazing Story 2026. Babayan ken ni Reynaldo Rey Fiesta ken ti programa tingalagip ti palabas i-Reaction Radio DCJC Lawag. Babayan ken ni station manager ni Attorney Nick Malasig II. Napagabakan nyo kadagiti agkakadakkel nga premyo. Papagayam numadama kay nga agbibuya iti page ni paring Rey nga Rey Fiesta Sentenciador Award. Like,
paki-share, kaya ano saan kayo pa yung nag-subscribe ka dato nga page ni Paring Ray, ay hang kayo pa yung nag-follow, paki-follow, please. Yeah? Paki-follow yun. Kaya no may upload to dito iti YouTube channel ni Paring Ray nga Reynaldo Ray Fiesta Sentenciador Award. At paki-like, paki-share, kaya nag-subscribe kayo kuma no saan nyo pa yung hanggang pa nga nakapag-subscribe. Okay? Madamdama, hindi ito ituloy nga ibasa dito yung ababang lagip ni Raymond iti Cagayan. Kaya tapos na pimpintas to ti panagdengeg yo na kompleto nga saan nga ababa may atidog, may portre nga na siya agad siyempre in kay to din ganda to yung pagkabuklan pagkasalitaan ni ni Raymond into no chararan tan tan into no to no 12:30 kas na ko nakita 12:30 charararan tararan dagiti mata mga agbibuya paki-share yeah please sharing is good paki-share dito yung video tayo nga madama kasi itararami deket i-share ko yung page nga Dirmanong naming o nga pala ito naman damdama ito no past 9 siguro nakikita tayo ito iti Dirmanong naming amok nga maili ko kayo kanyak akas ti pa nakaili ko kada kayo gabot mamano tayo nga nagprograma last week gayam kada ito yung lawas palubos niya po siya pa ita makumpleto tayo ti Dirmanong naming a programa kada kita dumaduma pakasaritaan okay ba? Okay kablawan tayo man dagiti mata mga gbibuyan at dadan o pa dadan adudan eh yeah, so na lang ta may sa pala ni Josephine Stango di makita kinta ko so ti madabang agbubuyan kada tayo yeah ni share mon awan ni share nan tapay share bad nan okay thank you Josephine Stango iti panang share mo kan i-share ko matin kam sa kagayam tapnon tias tagat adutay nga agbuya ken mangituloy nga mangdengeg kada ito'y ababa nga lagi tila palamas ni Raymond iti Cagayan nga napoluan ti kabsat naman na kita kabsat ayan kita kakabsat kita titinulong dagdag agsisinakit da giinap agpipinatag da di ba ngam kas lang nga ganyo itay sa balin ni Edwin nga kabsat ni Raymond kasla agim imon iti angin kasla nilang Raymond ti paborito nga anak ni nanang na ulila da iti ama gagayam kabsat itulit ang aroden itulit ang arod ng ibasan kapagayam na to ababa nga lagip ni pagayam tayong Raymond iti Cagayan kas na ko nakitay kinilayla nga girlfriend ko manong nami nga padag nga graduarton kadeding panawen iti kursumi nga accountancy. Manong nemi ket ngamin adunak a kinabil-kabil ni Manong Edwin nga jak pulos bimales. Yam amak kula idi no bumalasak amangan no dakdakkel ti problema. Yam amak ni nanang Manong nemi amangan no adag pinatay nga agkapsat. Jak mawatan. Agim imon ta nasingsing petak nga mitisuna. Agim imon kabota graduarak ton. Kapay ket hamat na paritan ni nanang idi Manong naming agbasa. Kas na ko nagitay kinilayla nga da ko maagitan asawa na ta nabayagan nga nagturpos iti kolehiyo no kinayat na ko mat nagbasa. Nasurutan na ti bisyo, agbartek, agsugal pa yun. Nainagan kang kuanan, di kadaklan nga pasit di bangkag. Ket tilay nga nabati, ket house and lot, ken sumagmuno nga pasit di bangkag Manong naming. Naging ka nga nagturpo sa kon Manong nemi ket siyempre kas taon iti ragsak ni nanang tati may katlo agundaway. Maabay nak manin. Nagraduarak ti elementarya, inabay nak, iti high school, inabay nak, iti nagraduarak iti college, Manong nemi, uri lang kamakaluan ni nanang. Gabot ti ragsak na, uri siyak Manong. Isakot ko kada kayo at ibalhikig nanang. Ay, naragragsaka kumapay no sana kasi dyan ni Manong mo. Umong ka din nga, nabaybayan na tibangkag. Ket, gabot iti dayta, panggap na kanupayin nga ilako. Ana?
Manong nemi aging ka nga napasamak nga paiso nga ilako na ti bangkag na. Sana insublat manong nemi nga ilako, di kuko ni nanang. Magririak ni mananawaan ni nanang. Nanang no iti ket san ko balbalsin ni manong. Ang mga no ita kadagpin, antay kami nga kapsat. Dahil ang ti problema ka na. Iso nga baybay am kadlatan. Kasano ka nga rutin? Di ba? No baka mag-board kayo, ket makapasa ka ni board, dadun trabaho yo kinilayla. Pagyanan nyo nga rutin, no ilako na pati ti balay. Agyan, kung kada kayo, no makapagbalay kayo ito. Nakarumat dito nga kapsat. Ti kapsat. Nga diya ka mo, no, pagpreso, kapsat kami. Agkapsat kayo. Inanak kayo ang padpada. Putot na kayo nga duwa ti amayo. Anong name baglaki din. Ada nila yung lamang liuliwakan niya. Ngay di adan, trabaho mi, kalpasahan nga nakapasa kami ngagpadpada, nanay kami nga CPA. Adan trabaho mi, ada ornong min, manong name ket siyempre nakapagbalay kami, naging ka, nga nagkalaysa kami, ket nakapagbalay kami. Karagsak kami, manong name ket uray mi adumteng. Tinayong bagagasat para ti panakaadda ko man ti anak mi. Kankanahin kami manong name yung kankanahin. Oh, yung baglaki din tadda kalayla. Nga, mangmangtid kanya kitragsak. Uri siyak met Raymond. Bagtadda ka. At datang at pimpinatig. Di mo na ipampanunutan siya kapsat mo. Wapagad di ngamin ang hindi. Problemam idi, problemam pala ita. Aging ka, manong name nga nadaan kami ti anak. Abag isumuten nga wanan ti kalintigan pa ni nanang ngagnaed iti house and lot, ti family house mi. Kabutain lakon ngagpaiso ni manong Edwin, manong name. Kaya nagyanan ka na kami, nga isuti ng dalaganin iti asawa, manong naming kinisupayin. Iti kadkaduhami dito'y balay. Naging ka manong naming nga nadamag mi nga nagpukaw ni manong Edwin iti lugar mi. Nakasta nga mapang kami agbakasyon manong naming agtaros kami iti ayan daan tirita kamsat ni nanay. Duwan ti anak mi manong naming di biglang agpakita ni manong Edwin nga nakukutkutungan ni Suna. Anak, ni manong mo. Manong Edwin. Apagas to yung dilangam. Harig mong tagpalpalama. Hawanin sa balik asang bayak. Saan nga dito, nanang. Raymond. Oran na imparin tuming iti pa nagpakawan na kaniyak. Manong name pa nagpakawan na kada kami kininanang. Manong name pinatakdir ko ti kabsat ko sa ko inarakop ket naginarakop kami ngagkabsat. Ngay marakop met ni nanang kada kami ng anak. Nagyamanak kada kayo. Ay tilikodan ti kasya nga inarabid ko kaya ka Raymond ket si awat kakbailain kanya kakabsat mo. Ti kabsat ket kabsat tulat tamanong. Laglagi pandita. Ket nulakid di may karim ti panagbalbali mo. Apikit din saan? Tulungan ka manong. DJ inlakom nga family house tayo. Balbaliwak. Mabangko ipagpakaasi nga pasublian tayo. Mano, itimbayad na ka. Kastamat ti subli tayo kung kanakwadawon mo aginteres. Tasadya ka nga gindag. Ti medyo pa'y nalawang bangkag nga nainagad iti kininanang inlakom ket. Sikan di bang bangkag? Basta sinsikbat ka, manong. Ikanik ka na kayo, nanang. Raymond, nagbalbaliw ako. Kasta nga ron, tinapasamak, manong nemi, baglaki din, te manugot, tinanggatang, iti family house mi, nga inlako metlang kada kami. Ure no nanginginan, tinasken, ket mapasublimi, data nga nakapatpateg na panag kada kami. When, ti family house, kaya punta na idi, de di tatang. Kaya dito yan nga nagindig manong nemi ni manong Edwin, adamatin asawa na, kada damatin duwang anak da.
Saan na nakas idi ama martek no di kat simming peten. Nagbalinan nga na siyat nga asawa ken ama ken nagbalin na sayat nga kapsat na siyat nga anak ni Manong ito. Nadaan kami pa iti duwang anak Manong Nemi sa gapo nga talo dagiti anak mi kinilayla ket nakananama tinaranya nga masakbayan da. Ninanang ti adda kada kami. Dito nga rot, Manong Nemi, ti pagkabuklan, ti lagip, ti napalabas ko, kanagyaman naglaunay, ti laing mo nga naibasa, kat sabi ko ma, dadamat na ibatik nga adal, liwliwakin pagsarimingan ti biyag. Ito nga rot, agyaman nga pagaya mo, Raymond, iti probinsya ti Cagayan. Thank you, Raymond. Thank you mat kadagiti nagbuya. Kas kinina Patricio, ni Teresa Balmaceda, ni Arlinda Panterosete, glaumatan ka ni Rufina Rasdas, ni Maricel Aguinaldo, Josephine Estango. Thank you kada kayo. Kaya nintaman pagyamanan pa, di kita ay, ada nalipatan tayo Dito'y kablao di presenter. Ipantayman ng ilipit. Ito, pagingganin natin ito. Ti baro atawen ket baro anamnama, baro apan nakigasang-gasat, ket nuan nyaman di kiti biddut iti kalabes, liklikan nga aramiden, ket anyaman di kiti imbag, ituloy nga aramiden. Siak ni Lerma P. Fagaragan, ti the Presenter 2025 in behalf of Reynaldo Rey Fiesta, iti Reynaldo Rey Fiesta Centennial Award, kumabkablaaw iti nabungbunga abarutawen tay amin sa ngapada. Yan, dahil ti pangablaaw karatayon ni Lerma P. Pagaragan, iti Mabusag Norte, Badog Ilocos Norte, the Presenter 2025 in behalf kini Ray Fiesta. Wagayam. Padanan niya ti panaki-upload datay video iti awarding ceremony iti December 16 papagayam. Padanan niyo ti panaki-upload na. Ni Norilyn Perdido Tamalay, thank you for watching. Kaya ginadong pa nga tayo pagyamanan, papagayam. Intay i-acknowledge, iti yakang kanahin lang panang suportar, iti page ni Paring Ray, iti ababa nga lagip kakapsat. Ni William Rosales, iti Canada, ni Cesa Ramones, iti Hawaii, Berto Salutre, iti Hawaii, Mr. Aurelio Fiesta Jr. iti Hawaii, Erlinda Stabilio iti Hawaii, Mila Milyare, ni Norilyn Perdido Tamala iti Parade, Erlinda Panterosete iti California, Baby Rose Rabulyo iti Banna, Celeste Salvatierra, Esther Saludes iti Palaggaw Norte, Gatarang Cagayan, Esther Saludes, Saldi Codal iti San Nicolas, ni Lisa Waiko iti Pagudpud, Cheng Castro iti Bintar, Constante Abad, kasalatan ka ni Violeta Ganotisi, iti Lawag City. Padamdama, papagaya, makikita ito madamdama, iti Dear Manong Nemi, iti page ka Dear Manong Nemi. Okay, thank you for watching.